Imodoka yo mu bwoko bwa International imaze gukorera impanuka mu karere ka Rulindo kuri tariki ya 8 kwezi kwa 8 2026 hagana isaa 5 z'amanywa. Ubu tuvugana turi hafi kugira saa 7 nibwo ndi gukora iyi video, no kuvuga ngo amakuru yatinze kutugera, ariko mwihangane tuba tugomba kuba updatingira ku gihe. Wageze ku Murava Media TV ndetse na Evo Infotainment, nizere ko ukomeje kugubwa neza, huri buka gukanda subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Akarere ka Rulindo kari mu turere tumwe tugenda twibasirwa n'impanuka z'imodoka, dore ko mu mwaka wa 2025 habereye impanuka zigera kuri 23 ndetse zahitanye abantu benshi. Uyu munsi imodoka yari itwaye abantu bagera kuri 26, ariko ubusanzwe ijyamo abantu bagera muri 40. Murabona ko ari imodoka nini ndetse kandi ngari. Ariko mu makuru dukomeje gusoma ahagiye hatandukanye nko ku gihe.com ndetse na Kigali Today, bakomeje kwandika bavuga ko iyi modoka yakoreye impanuka mu karere ka Rulindo kuri tariki ya 8 ukwezi kwa 8 ahagana saa 5 z'amanywa, ndetse ikaba yaguyemo abantu bagera kuri 6, abandi bakaba berekejwe ku bitaro bigiye bitandukanye. Nge nitwa Shanivo hano kuri Evo Infotainment ndetse na ku Murava Media TV. Hano tubagezaho amakuru agiye atandukanye ari mu myidagaduro ndetse n'amakuru agiye avuga ku nkuru zigiye zitandukanye zagiye ziba, nko mu mukino wagiye utambuka ijoro ryakeye. Rayon Sport yamaze gutsinda Gor Mahia ibitego 2 ku gitego kimwe. Benshi bibazaga niba Rayon Sport ishobora kuba yatwara finale, ariko mu by'ukuri ikaba yayitwaye. Bakomeje kwiterera hejuru ikipe ya APR Football Club kubera ko bari basanzwe bazi ko Rayon Sport nk'ikipe yatsinze APR ibitego 5-0 Rayon Sport itashobora kuyihangara, ariko mu by'ukuri yamaze kuba yayitsinda yikubitira hagana Inzega. No kuvuga ngo mu makuru akomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'impanuka, hari amakuru akomejwe kugaruka ku muryango wa The Ben cyangwa se Tiger ndetse n'umugore we Pamela, aho Pamela yagiye yerekeje mu gihugu cya Ghana. Hakagaragara amashusho hari umusore urimo amukoraho, bisanzwe bari ku making fun, bari guhavinga fun. So abanyamakuru mu gihugu cy'u Rwanda batangira kubikoraho amakuru babisesengura bavuga bati se koko Pamela yaba yatandukanye na The Ben, ariko mu by'ukuri ntago bigeze batandukana, ahubwo Pamela yagiye kuri Instagram yiwe apininga post abaha amasaha 28 kuba bamaze gusiba ibiganiro bagiye bakora ku muryango we, cyangwa se bitari ibyo akitabaza ikigo cy'ubugenzacyaha RIB, Rwanda Investigation Bureau, kugira ngo kibashe kuba cyakurikirana ibyo byaha. Gusa abarimo Eminyawe bakomeje kugaruka kuri izo nkuru bavuga ko mu by'ukuri badatewe ubwoba no kuba umuntu yagenda akavuga ngo abahaye amakosa 28, kuko ntago ari we uba wabatumye, ntago ari bo baba bamutumye kugira ngo afate video ndetse azishyire ku mbuga nkoranyambaga. Niba warizanye ku mbuga nkoranyambaga ugomba no kumenya uburyo ukontrola ibintu bikuvugwaho, niba ushaka kutavugwaho ukareka gupostinga. Ni impanuka rero yakomeje kuvugisha abatari bake, by'umwihariko reka duhe condoleance abantu bo mu muryango w'ababuze ababo ndetse n'abakomerekeyemo bari injury bagiberekejwe ku bitaro bigiye bitandukanye, harimo ibya Kabgayi ndetse n'ibindi by'umwami Faisal, kubera ko hari abakomeretse bikomeye cyane, ndetse n'ibitaro by'umujyi wa Kigali benshi babajyanye kubera ko hariho hafi babonye, ndetse hari babanje kubahereza ubutabazi bw'ibanze mu karere ka Rulindo, ubundi bahita babatransfera mu mujyi wa Kigali kugira ngo babashe kuba babitaho biyuzuye. Icyo ngusaba no gukanda subscribe kugira ngo tubane mu yandi makuru ari butambuke kuri platform zacu. Nge nitwa Shanivo, mpora ngaruka, muze kugira ibihe byiza.